warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para jolo-jolo, mari may ucapkan puji dan syukur ke Tuhan karena Dia yang diberikan kesehatan, ahoratan, semua bisa kesempatan lima di pertemuan di bagas nomor 2. Sohon ibu syekh salawat bersalam mari mahita layak waktu junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa lapas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dapat kita sapatna lima di hari kemudian. Satkabi 10 no lihay mar satkabi para rubuto sisolkot nasanjay at nasanjulo ima narunggu di bagas nomor 2. Ima di barisan di kahangkin nami nomor kasuhutan ima dalian na tolo. So ni buseng di pastak ni pago-pago di pagutaon ima na topang na toras di harajaon di turubin balok bupasurong palobion ima tuktuisan bagsoda. Idi ama tuktutudalan namin na marpungi tadi bagasan nomor 2 ima sumurdu do burangir na hombang 2 sarokap hombang manyat pangiduan nami rokap manyat tayan ni raja nak namora bison buseng do burangir barita ima namang beritaon mo sa toktang ni galis nami ima buru nami nomor guar silela tiki di hari orwan nagtok sa nilap na ulion ami buwe-buwe doon jala mendende yon doon bisi adong dunia dot baga-baga natatanong pa sa ruhan namin ima muloy na kolak kasan bagasta nakasapit to jolo nagkombenang na doon nagtuho ima sigurang ni roka jadi aran ni rupa ni mudah-mudahan badung dikobukot tuan datong ima rojo doon ni buru namion ima sa nalamat iskaratoy nadung rokap tahi doon ima nagok mandalani sa rumah tangga sa ngape naman bina rumah tangga bison aran ni gudang niruhan nami tutwadong lusak niruhan nami bison jadi aran rupa ni gudang niruhan nami yon abin na doktor ko tong dua nami ima selama 20 tahun ima san harawan niya kurang na sampai sa dariyon kung magurang niruhan na hindi ko matutuwa jadi di marsak niruhan nami yon mulo dihami guru nami yon pamatang na urangon ang guruhan na na tutok na lihenon din atas si mura-mura sa nga pe si paingon dalan-dalan niya tuting na yung makasama. Jadi aran ni marami pun anak ni raja nak namora di son tututong pajukon nami doon ima buru nami yon sa 2 si manjunjungon na menghadap anak ni raja nak namora on lagun ilon dahil doon ima burangir sape-sape lagun leherong buseng atau si mura-mura baik kami pun nasusa kaya ni job ni roha kami suku-suku doon di mana-mana daspon poro janggut na di pagurang-gurang nilang doon di soon ay pakujuo tu barisan ni natawang na toras so nga ni buseng di harajaon sumurong lobby o tupoy sa bagas gorang madung rodo ko bagas namin yon malal ko bagas namin yon ima na puro namin si Taratoy ima nagot manyalosehon adat baru bagas biasa kot paris-paris para daton ima di hutan tao mungkin tarsongon ido pe nadapot kami songon ibuseng napabuaot kami marado anak ni raja nak namora bahaso ibadat ni buru namion maduk salo sedon ima di hari Jumat tanggal 26 bulan Tolu dari on nagok manyalusion ada na duma
Jadi tarsongon ni depehata na dapat kami. Abin na isunod tong barisan ni pasta ipago-pago ni pagmutaw. Nadapot at patama ng patumbok ng hobar na niyon. Yan. Salit marturong abara. Yan so sound lutus niyan. Ang nadyangan-angan. Ulang berong ngon di bagasan nipon. Sangat tulon di bagasan ngadol. Bulus maniano so nek pakai ngon mudo makulang. Jadi aran ni tarsong ni dipinadapot hata muluhami. O puniko ito panggulan ni Bidit. Tola maduho nun tarsong naman. Kopi doon di ito bigli ng raya. Madapot at sudah di kanopi. Nanong din na so diba sa nilo. Tayo mo pisong ni. Abin na sunod ito sudah. Barisan ni Radin na anak na mora. Ipatamat ito di patupa. Pabar na yun. Si Kaligus. Isong mahamin mandokon. Ulang anong nagsisiyan di dalan. Mangundang mahami si Kaligus Bison bahaso di hari Minggu mah nagpalaluan di mana budong iburu nami yon mudah-mudahan bisa kita ring keselakta kita di hari Minggu sampai bisa selesai karena semua di pangalaho mulo di hami di markas huton tola madoho non mulo ke visi hepeng akot bonusan doon jambatan pangitian na ada pala kami harap pun dah hepeng ay diharuran ni kung sudah kami na itian uti mahal sa kami di mo dapat dua dapat yang oh dapat hepeng kusing ko mati uti ma so ni ma sudah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.